گران و بیسەرانی ڕادیۆی دەنگیگەر لە هەر شوێن گوێبیستیە من سڵاوتان لێبێ. من محەممەد بابانم، ئامادەکار و پێشکەشکاری بەرنامەی پرسیەم جارشمان تایبەتە بە هێرش و لەشکێشەکانی دەوڵەتی تورک و خیانەتی پەدەکە دژ بۆ لەشکێشیانە. بۆ قسەکردن لەسەرم پرسەش میوانداری ڕۆژنامە نووس ئاتاکان ناراراتمان کردووە. هەواڵاتەکان بەخێر بێت. دۆستپاس. سەرەتا گەر بپرسم بە شێوێکی گشتی ڕەوشی ناوچەکە و ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و ئەو ئاریشانەی کە ئەگوزارێت لە ناوچەکە ئەتوانین چۆن خوێندنەوەیان بۆ بکەین. بەریە هەر تشتی ئەم سەد یەکەمین ساڵڤەگەرە هەرپەیمانیە لۆزانەدا ئەم ji bo sînorên heyî ku niha rojhilata navêrast an ji rojhilata navîn hatine çêkirin hatine xîzkirin yek ji sedemê xul wê derî digire yani lozan yek giring e paşhatiya wî ji heye belê lê belê halê niha siyaseta ku rû dide di rojhilata navêrasta encamên wê ku welatê Kurdistan da ku rû dide em dibînin encamê yek ji yê wê hêpeymanên ew hêpeymanan tenê ne ji bo Kurdistan, Iraqan ji rojhilata navîn hatiye sazkirin. Belam taybet ser rojhilata navîn û Kurdistan da Kurdistan xistine çar beşa her beşê wê jî bin wê da tê dîtinê lê belê yani Osmanî hatine hilweşandinê pêşa komara Tirkiye hatiye damzirandin her wiha babetên cuda jî hene işte em behra spî bigirin hetî Afrikayê wisa Türk nav hewldanê dane hê jî dixwazin wê temam bikin yek jî doktorîna dewleta Türk hêzên dagirker metînger çi ye niha dixwazin projeya mîsaxê millî temam bikin li ser vê di rojhilata navîn da serkêşiya niha ku alozî û ev krîzên ku qeyranên rû didin yekemîn yê ku serbaziya wê dike hêza dagirker Tirkiye ev gerame baş were zanînî niha tu İran din hêrî, Iraq din hêrî, li Tirkiye din hêrî, li Sûriye din hêrî van welatan binêre hetî Misrê vê xetê da elî û tevgereke leşkerî heye, siyasî heye, dîplomasî heye, aborî heye tu bin bana din hêrî taybet vegerî Kurdistan Tirkiye xuya dike Tirkiye niha dixwaze berê çawa ev erdingariya destê wê dabiye halî hazir jî dixwaze van têxe bin metîngeriya xwe dagirkeriya xwe ser vê siyaset dike niha tiştên ku rojhilata navêrast ji rû didin encamên vê siyasetê doxî Kurd li êsada li çarçovê ew plangeriya yaxud etwanîn pê biڵێin gelek komêkî dîkê li beramber Kurd heye li katێkda dewletî dayîkerî Tirk wek ew hêza jimûxwaze li rojhilatî navêrast em telaûbanaka بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا دەزانین ئەوەی کە بە ئامانجی سەرەکی گیراوە لەم چوارچێوەیەدا کووردە کەواتە گەرمانوێ دۆخی کورد لە چوارچێوەی ئەم پلانگێڕین و دەوڵەتی دایکەری تورک مێزە بکەین نەتوانین بڵێن چی یعنی پرسکرێکە کورد پرسکرێکێکە hem heremiye hem jî navnetewiye pirsgirêkekî pir avî ye ne tenê navbera em bêjin tevger azadiya Kurdistan an jî Tirkiye rast e niha xetek li Kurdistan rojhilata navîn pêş dike serkêşiya wê tevger azadiya Kurdistan dike ev hêzên demokrasiyê hêzên şoreşgerî dikin lê belê hatiye wî halî mînak Rojavayê Kurdistan niha Kurd xwedî rêveberiyekê xwe serin 10 sal şoreşek pêk anîne ew şoreşe li hemû cîhanê ra jî dibe mînak li heman demê dîsa başûrê Kurdistan statiyê Kurdan re her çi qas hêzê hevkar îxanetkar dixwazin vê tune bikin jî statûyeke Kurd xwe diparêzin zimanê xwe diparêzin siyaseta xwe rêwa dibin her wiha Bakurê Kurdistan pêşengiya tevgera zêw Kurdistan şoreşek tê meşandinê li vir tekoşineke giran tê meşandinê rojhilatê Kurdistan nîşane niha van bi hemû aliyan bigirin dest pirsgirêka Kurd an ji Kurdistanê tenê ne pirsgirêkek heremiye an ji lokal e pirsgirêkek nav devletî ye niha di nav vê karî de Amerîka jî ye İngiltere jî ye Almanya jî ye Fransa jî ye lê belê ev di sed sala me niha êdî hatiye xwe daya berderê her kesî
çareserek digere kes nikare di vi perskirike brave xudur bixe çam nediti were bejez nizanim jber ku deri herkes şewtine deri herkesi dixe jber ku نها اف تکوشونه کوتی میشاندنی تنی نه اصلا که هرمی نه اونوالات که آنج دوالات علاقه دارد که همون جهانی علاقه دارد که ایرو مثلا 2014 حتی وردا جبو کروجات ناوین روجات ناوراست بریج بحثی کن خواست بکن نو دیزاین بکن تفگرک وکی دهش خستن خواست روجات ناوین دیزاین بکن لیبلی او هودانج بیک نهاتن نخ او کمپلاژی بیک نهات هم بری تایشی تکوشونه که پرمزن هاته مشاندن ایرو روجاوای کردستان بگره حتی چاین آزاد شرکی پر گران دمشه و برخودانه پر گران هه دهیله کو انجام دده کو ایدی پرسکریکا کرد و هره چاره سر کرن با آبایی که دموکراتیک با آبایی که هفپار ایدی وقت کس بری نکاره 100 سالا دست کرده بگه ایدی 100 سالا کردانه ایدی کرد بخوخ جی یعنی نه تمی وقت هفکر بخوخ وقت جواک جی وقت سیاست جی کرد او وانتونه کو بیشن اف 100 سالا جی ام 100 سالا که دیج دست میبشه ایدی اف مافی کردان جتونه کرد جوی باش دوزن اجبر بیجی نهاکو سیاست تیم مشاندن ناو دولتی داجی اوی مسئله خواهد لیبلی بالام اف کشهی که گرینگه دکترین هزین ناو دولتی جی هزین هرمی جی نخوازن اف کشه اف پرسکریکا چاره سر بند جبر کو سیاست جده عقلی کو تفدگره جده سیستم که کپیتالیزم دخوازه نخوازه اف آشتی آنجی چاره سریک دو کردستان دا روژات ناوین دا پیکوره دنوان حد و خطا دا تکوشین و کرد و کردستان سیاسی و تکوشان ران دمشه بدرجایی میجوی خباتی همیشه کرد لتکوشان دا و بگومان بەڵاموەکو بەڕێزشتان باستان کرد هەمیشە هێڵی خیانەت ئاستەنگێکی گەورە بووە لە بەردەم بەرەو پێشتوونی هەم دۆزی کورد و هەم ئەو تێکۆشانش کە بەپێی قۆناغە جیاوازەکان کورد تێیدا خەباتی کردووە لە ئێستاش ئێمە دەزانین کە تەفگەری ئازادی کوردستان وەک تاکە هێز لە ناوچەکە ڕوبەڕووی ئەو بیرکردنەوە یاخود ئەو سیستەمە نێودەوڵەتیە داگیرکاری کە دەیەوێت خۆسەپێنی بکات لە ناوچەکە ئەوەی کە هەیە تەنها تەفگەری ئازادیە کە بەرخۆدان دەکات لە بەرامبەر ئەو بیرکردنەوەیە بەڵام دەبینین لە ئێستادا کە زیاد لە هەموو کات زەرورە کە کورد یەکدەنگ بن بەرامبەر ئەو داگیرکاریە یاخود ئەو سیستەمە داگیرکاریە کە یاخود وەک پاڵپشتێک لە تەفگەری ئازادی کوردستان تا چەند گرنگە کورد ئێستادا یەکدەنگ بێ وە کۆدەنگ بێ وە بە کۆدەنگی و یەکڕیزی نەتەوەیی تەواوی هێزولانە سیاسەکان هاوشان لەگەڵ تەفگەری ئازادی کوردستان چۆن ئەتوانین پارێزگاری لەو دەرفەتە بکەین وەکو بەڕێستان باستان کرد کە 100 ساڵی ئایندە دەرفەتێکە لە بەردەم کورد کە خەباتی خۆی تێدا بەرەو پێش بەرێ چۆن ئەتوانین ئەم یەکڕیزیە دروست بکەین و دروستکردنی ئەم یەکڕیزیە چ کاریگەریەکی بێت لەسەر پاراستنی ئەم 100 ساڵە بۆ کورد کە بکرێتە دەرفەتێک بۆەوەی کە هەنگاویشی گەورە بنێت لە دۆزەکەی بۆ پێشەوە نها اگر کرد دخوازن پرسکریک نخو کشه خود چارەسەر بکن یەکەمین ڕێ یەکیتیە نەتەوەی ئەگەر یەکیتیە نەتەوەی بێک وەرە کورد دخوازن دەبێت 100 ساڵەی کەشەی خۆ پرسکریکە خۆ دروست بکن خۆڕێ خستن بکن و سیاسەتە خۆ پێش بکەن ئەگەر ئەم نەبە هەر یێ وەک کوردی وندا بکن خۆ بەرێژینن و دەمەکە درێژی ناو شەر و کەشە و پرسکریکە نها ئەگەر کورد بە یەک دەر یک چاپ یک گوهی سیاست بمشینه belki şerek gram bir devre muhabe ama ne kare perspektif yani siyaset kurd tekuşina kurd tek be eğer ev yekitiya netevi çebe her aliyin Kurdistan'da her siyaset yani ha keşe kurd idi keşe partiya siyasiya hiza derbas gidiyor idi keşe ke civakiye lebe germa na Kurdistan'da çıkaz hiza ben ki çıkaz hiz tekuşin meşine ger yekem armancaha ve evji rızgariya
yani azadkirina Kurdistan bi çaway bi siyasetek azad اینها هم کردستان منه سیاستک آزاد آنی کی وقتی میشن چاوتی میشن چه کردستانی آزاد بگیرن حتی باجار بچوکی کردستان گندو باجاره کن کردستان بنیرن بر بچفته دیدنی این میرا مثلا نه اگر کو اف قاس هیزک یک و دویجه از خو کرد حسبینه دستور ندابا هزین داگرکر هزین متینگر Kurdistan ev kaz ne tahta bin lagır keri. Ev kaz metingeriye ki mezun de Kurdistan'dan ne tahta çıkandı. Ama teşekkür her mezun daha metingeriye u lagır keriye Kurdistan mezun ki aniye ve asti ki ku emni karin navi derkevin heze ki ku dijmini khura hevkariye dike ev revet ki ku Kurdistan vi hali dane. Ev jikiye iro neteni rojnamavan an ez tu و کسی که تلویزیون در کردن دویژن آنجا کسی سیاسی دویژن گلی کردستان سری هفته هشتی و مسئله دینزمان هم بری سیاست قریش هفکار و دشمن را هفکاری کرن نه برجواندی کردانه تنی ام نمیشه نه شخصا اینها باشوری کردستان بگیره حتی باکوری کردستان حتی روجاوی کردستان هم بری سیاست دشمن را کرنه اینها اگر اف سیاست نبیا Kurdistan و تکوشینا کردستان دکاروی هین بحث آستکه پرجدا دستکفتی مزم بونا پارچین کردستان اقاز بلاو نبونا جواکا کردستان اقاز بلاولی نبویا لیبری اوت نهات آستا ما ایرو دنیاری سیاست تایبت پیدا کرد که خاله پیدا کرد ری آنیه بکو ایدی کردستان همو دری کردستان همو داگر کردن را کریه آن حال بهترین آن بنیاره نه belki mecara perseveyi beştir ama Berlin'an lemezleri binerin merov çerçeve fotoğrafı per haddi bine ku ev siyasete ku hin alin diken Kurdistan açıldı. Tenin ha rasta hali mey irodana em hatta 8 sal ben beri binerin. Şoraşa rojati Kurdistan, kola rojati Kurdistan çava da ruhandı. ورجل أنا استريم الملاك بدم ورجل من ما مستهمين مكراني الخان من حتى في أصلي في دمجي أو برتقاوي بارجه يران ناديد لو ورد تر تشتن عجيبها ما مسته مكراني دبجة لخو مكرشتي مثلا بارزانيان ملا مصطفى بارزاني تشابا كومرا رجلات كردستاني محبت بشخوشتي رابية شوية 8 سال بری تشابا أو تو هاتنا تشكاندن نهال كردستان ماشين كردستان حماتشت از کار می‌بینیم. بله که ام سیاستی که بدک گذشته بر هر لچوارچی و یکیتی نتویی که باز شما کرد لما رابطه دا کنگره نتویی کردستان چندین هنگاو دست پیشخری هبو با دروست کردنی یک ریزی نیوان هزولیان سیاسی کن اوی که بجداری ام یک ریزی نبید تنها بدکه وەکو باسیشتمان کرد لە بادینانیش لە ئێسادا کە دەوڵەتی دایکەری تورک ئەم هێرشانە ئەنجام دەدات یعنی فاکتەری سەرەکی بەرەو پێشبردننی هێرشەکانی هەر پەدەکێ کەواتە ئەم سیاسەتەی پەدەکە لە چیوە سەرچاوە دەگرێت پاشان ئەم مامەڵەکردنەی سەرانی بنەماڵی بارزانی وە پەدەکە لە چوارچێوەی ئەم داگیرکاریانە ئەو مەترسیە گەورەیە کە ئێمە هەمووان دەیبینین بەڵام ئەوان هاوکاریەکی بەرچاو پێشکەش دەوڵەتی دایکەری تورکەکەن کەواتە سەرانی پەدەکە و بنەماڵی بارزانی بەم ڕەوایەتیدانە بە هێرشەکان بەم هاوکاریانی دەوڵەتی تورک ئەیانێ بگەن بەکوێ ئامانجی پەدەکە لەم هاوکاریانە چییە؟ نها مێژویەکی باشووری کوردستان یەکەونە ڕاپەرینێک پێکانیە ئەو ڕاپەرینە تکوشنه پس خود تکوشنه که دور و دریشیشتیه بنگه هوی هنه لی پده که کاده پا دخوازه و راپرین هی راپرین جی هنه که دبین تمام بیا ما گوریم راپرینی تمام نمیه راپرین باشوی کردستان بردوام که اگر تو بیجی چما اونها حالی باشوی کردستان منه مرو هیم باشتی تو دیگه که راپرین چما بردوام که جبر وی آوی جی تسپیت آنجی ناولکرین پیناسه میجی گرم گوری ویبن یعنی گوری که سیاست هم بخونن چون کرد و کردستانی نه تایبت اصلا باشوی کردستان دا نه لهمبری یعنی تکوشین شهر و برخودانه که در پر اصلا که جدا دا رو برونه مرو وی چرچه دینیره پده که سیاست نهال کردستان میشنه تایبت باشوری کردستان میشنه
او 30 سال بری چه استاتی کردال لی باشوری کردستان درخست ایدی خستیه نیقاشی که استاتی ولی رابه مینا مثلا چند مک بری تنی از پیکانی نیه که پدکی نبیجم تنیش بو هم بری توگر آزادی کردستان یه دم بیجم بق پدک اف سیاست خود اصرار کرد اوسا کرد که هیزین ناونتی و هیزین هرمی بریار درباره مثلا حکومت نوادی عراق بریار هم جبو همه کردستان گر اف بریاراندان بریاری عبوری همون بریاری سیاسی همون بریاری لشکری همون مینا مثلا یک خست بریار ایدی هل بجارتن نکاره بکنه اف حکومت هایی بارزانی هایی سیاست هایی ایدی باشور کردستان نکاره راب که گلی باشور کردستان نکاره راب که ایدی نکاره بچه جبروی هر گلد بیجه امیدی گوهرتن دخوازن نخوازن بارزانی جدی ترسن ذاتن هل بجارتنا بکنه جبرو ایدی او هل بجارتنا بکنه دوی انجام دا هفسنگی سیاسی باشور کردستان وره گوهرتن ایدی وقت بری بارزانی آنجی قادر به نکاره سه دستلادار یکم حزب بینه جبروی ترسک پرمزن هیا جبروی دخوازه هبنا خو سر ایخانت ریل داگرکری وکه تکبرنا تفگر آزادی کردستان تکبرنا پکه خود هبون کن اف جی دو کردستان دا نتنیو 3 سال بری جی خوشاخته بو یعنی خطا هفکار ایخانت کار چی ifade کش بو کردستان تکوشنا کردستان و یا برخوادر یا آزاد چی ifade کرد ایرو اموان بینی گل هف اموان بینی مقایسه بکن امی هم باشتر تی بگیجن که ایرو باشتر کردستان خیانت پده که اصلا تنی نه گنجاف مدده اوندا کرنید 100 سال من 200 سال من چه مافی تو کس تو ازی تونه سر برجامندی مالباتی جواکا کردستان جواکا کرد و کردستان بینه فی حالی جبوی بجی هم بروی مثلا بینا نها کنه که سرکشیابی کاری کرد خوازه یکتی نتوی چه بکه سیاست درست بکه سیاست یک دنگی درست بکه اگر تو یک دنگی درست بی یک دنگی سیاست بکی هیز نتوی چخواز بگیزه هیز نگر که چخوازی در شهر بکن بخوازم تدیک ببینجی تو یک دنگ بی تو دکاری شهر خود تکوشین خود بمشینی دستکفتی خود بگیری لیبری ایرو تو پارچه هر پارچه همبری تا شرک و سیاست اکتی درست کنه این هاجی پیدا که لسروان هفسنگیان لسروان بابتا دو خوازه تکوشینا کردستان یا که حتی ایرو حتی خوازه خلاص بکن آرمانجا ایدی پیدا که پیدا سیاست اک جنه گره من لاواز کنم نیازی هنک نو پیدا که ده هنه یعنی کسی اوش هنه یعنی کسی همبری سیاست پیدا که یک به نرازیش هنه مروف جبوجی مالبات بارزانی تابت مالبات بارزانی دا کیه مسعود بارزانی نچیوان بارزانی مسرور بارزانی بیسی بارزانی اف دخوازن دو کردستان دا دستگفتی نهی هلوشینن یعنی ادی بیناسک نما کمرو سری خانت سر داگرکری وان دا تشتکی بین زمان جبر ویجی ایرو اگر سیاست کو کنه که سرکشی مثلا کنه که چند روز برش هولری خواست رونه تشتکی درست بگه لیدی ساجی نهاتن جبر ویجی اگر یک و دخوازه آستا نتویی دا حزبه هزه که نشتمانی آوام که برجاندی نشتمانی دست بخواه اگر دوی سیاست خود اصرار به باورم چخواز ایش بکنی انجی کردستان و آزادی کردستان تکوشن کردستان بگی جنجامه بگی جن سرکفتر آخویانی بگو من هل درجه داگی کاری کن و او هاوکاریانی که پدکه پیشکشی دولتی ترکی دکه و بداخل هندگ لکساتی کن نو حکومتکی سودانیش تا ڕادێ کەوتونەتەن نێو ئەو یاری کە تورکیا دەست پێ کرۆ بۆ قەدەغەکردنی تەفگەری ئازادی کوردستان ئێمە بینیمان لە ماوەی ڕابردوودا هەفتەی ئین ڕابردوو بوو بەیاننامەیەک بڵاوکرایەوە کە ناوی پەکەکەوە کۆڕێکخراوێکی قەدەغەکرا و بناسێنرێت ئێمە بینیمان ئەم بابەتە لۆبی بۆ کرێت لەلایەن وەزیرەکانی پەدەکەوە و بەشێکی زۆر لە ڕۆژنامەنووسان بەداخەوە کە ئیشی ڕۆژنامەنووس ئەوە نییە کە لۆبی بۆ دەوڵەتی داگیرکەری تورک بکات دەبینین دۆبیەک هەیە لە بۆ قەدەغەکردنی پارتیکەکارانی کوردستان بەڵام خۆشبەختانە لەگەڵەوەشە لەناو عێراقایمە دەبینین کە لە ماوەی ڕابردوودا بەشێکی زۆر لە شیعەکان و عەشایری شیعە ئەم پرسەیان ڕەت کردەوە لە ئەگەری جێبەجێکردنی بڕیارێکی ئەو جۆرە لەلایەن سۆدانی و پێدوانیە کە ئەمە دوو پارچەیەکی گەورە لە ناو عێراق دروست دەکات کە دوجار نەبەرژەوەندی عێراقی تایە و بێگومان
دوجار ئەمە بێتە هەنگاوێکی دیکەی دەوڵەتی دایکەری تورک بۆ هەژمونخوازی زیاتر لە ناو خاشی عێراقدا. نها ئامادەکارین داگیرکەرین دەوڵەتە تورکیە نو تنی سیاست کرد او سیاست الحاق کردنه ادی وقت بری نامش داگرکاری وقت بری داد هنگ سینورا یعنی دوران راد سینوردار دمان باقی خود چید کش شرک دماشان ایرو سیاست و استراتژی دولت ترک حتی گوارتن آگی داگرکاری دا الحاق چیه اوجی بن پروژه مساکی ملی دا ادی بحسب دبیجه نتری کرکوک مسول دو حکو حلب هولر وید قازم یعنی بگوتن هم دبیجن اربیل دولت ترک جبر بیجی سالا دست پیک سالا 2024 دست به دیپلماسیه کی سیاسته کی آنجی دا عادی سیاست لشکری دا تشتکی نو وکر به دهان جران هیئت خوشاندن نوند حکومت یا عراق باغدای یا حولی رونشتن رما کردستان رونشتن به هر کسی را خواستن هفتیتینی بکن operasyonu bakın van operasyonu jiber kusubetri astengiye ki diplomasi ilerine tevdernek ve rel devam ediyor. Naha Irak ولا تكي 20 سالي زيادتره ولا تكي باستقرار بشتي داغر كرنا امريكا يا عراق دا صدام حسين كان عراق كتا حالكي برجدا دو درجه عراق في سياستا تبلیغ هردیشینه. بشتی داعش درکت ولی بشتی تبلیغ هوین کو سیاسی لشکری حتی وی استیاد هجی او تبلیغ هوین دریج بلام کرد. نه دولت ترک آدابری تایبت حکومت اردوغان دخوازر سر عبوری سر هم تشتین سیاسی و پره حکومت باضی بکره. بکره. نه بریا دمکجی هر کو بانک هبو هلوست هبو دکود بلا حکومت نواندی عراقی تفی داگرکاری هفکاری دولت ترک نمه لیبلی تشتی نهایی روزین داوید رود ده کو عراق هنتش قبول کنه عراق هن هفمانی اره کنه تایبت ریا ریگشی ده چه واته نابر بن سیوان ریا ریگشی دا 26 هفمان کنه افشنه ین اولهی لشکری مروف دنهره براستش تشين عجيب دين نيفيسانني امرو في عديد دنيا مثلا ايرو تايبتي حكومه السوداني يعني حكومه يعني بلا عراق حاسه وي دوي دريجه تاني نا افسالين 5 سال ين داويد 5 سالين داويد برياوي عثماني ابو 400 سال داگرکاری عردنگاری عراقی کردن عردنگاری ولاتین عربان کردن اف داگرکاری گرمانه برکنی اینها هم زنم کو ترکیه ولی چند یا یه هنجات اشته همبر پکی که اپراسیون دکن قراض بکن نه ترکیه اگر کتجی که هزین ترکیتن ارتش ترکیه که در رکبه کس نکرده و ایرو دیگه ل آخا سوریه دا جی داگر کردن عراقی دا جی داگر کردن موسول باشی خواهم بریوانه 2015 کتنی دوگوت ترکیه درکت در رکبه جبر بوی نه اف سیاست کنو داگرکاری نو یا کردستان دمشه سیالی دمشه آگی وی سرکشی زاتن دولت ترک که قادپ و یه سیامی جی حکومت سودانی با دولت عراقی جدا وقت هم جدولت داخل نمیشه اما حکومت سودانی باشتاری سیاست داگرکاری دولت ترک بیه ایرو لبعدین آن دنیارن مثلا ایرو نه پیکانه کو به دستور و اذن حکومت سودانی آنج حکومت باغدایی هزین ترک ارتش ترک وره هرما بهدینان بجیو به و به روزان به هفتان سرخیت لشکری بکر نه پیکانه اگر دولت که بجیم یا استا ناو دولتی حقوق ناو دولتی زده بجه دولت سرور مافی عراقی عراق کاره بجه نه اگر عراق به دنگی که هیز بجه نه دولت ترک نکاره بر حد آقاز تبلیغ بگره هده کج نکاره آقاز راحت تبلیغ بگره اینها بدنگی هن تشتین قبول کردن هن تشتین بن پرده دا یک قرش هاتنه کردن ری دهیله کو دولت ترک داگرکاری یک بوی آفایی مشینه ایروس به ارماج نتنی هرما بعدینانه هرما بعدینان بن کنترولا دولت ترک سبه هولر کت دست به باضه هم مثلا داویه و یوسانه جبر کو دپیجن مساقی ملی جی دست به که کرکو گمسله حتی سینور بحر سپید چن لوان داره جبر وی دولت ترک وان تشترا سینورلا نبینه سبه ور ناوندا باضه داگر بکه پروفشاتمای سوسیتمای نبینه جبر کو آرمان جواه یعنی دو ویجی وکیلی دبیجه وکیلی دبیجه قد و شرطی تبنا گرن یعنی دبیجه آرمان جواه گوری و سیاست ماشینین گوری ویجی
تشتین داگرکردن حال تایبەت هەرێما بەدینە و باشووری کوردستان ڕوو ددنەوە ئەگەر یعنی مرۆڤ vê rast pê nasib bike êdî yani hikûmeta Sudanî ketiye bê mesela hikûmeta Sudanî êdî serbendekî dimeşe ew qas helbestê nerazî bûn yani dibêje bila hemberî dagirkeriya û leşkerkeşana Tirkiye dengek helwestek bere çêkirî ê Sudanê hikûmetê rêmê vê jî xwe amadekariya helbijartinê 2025 diye hikûmeta Sudanî bi vî avayî nikare xware ser ew jî yani hikûmetek nû bike qabilek nû bike bi vî avayî biçe nikare bike yê bike zaten êdî têkbirîna wan e jî ev mesela mirov vana dîne berhev diyare belkî hinek bi pera ev tişatê vekirin taybet Qasım Eracî hêzên wekî Iraqên bergirî Iraqê tên zanînê ew Sabit Abbasî û Fuad Hüseyin ev serkêşiya dewleta Tirkiye navara Iraq û başûrê Kurdistan nav dagirkeriya tê kirin hevkarên dewleta Tirkin yani gir dagirkarekan peyوست bikەینەوە بە ڕەوشی ئیمرالی و تۆندکردنەوەی گۆشەگیریەکانمە ئەزانی هەر کات دەوڵەتی داگیرکەری تورک هێرش و پلانگێڕەکانی پەرە پێدابێ لەگەڵەوەشدا گۆشەگیری سەر ئیمرالی تۆندتر دەکاتەوە پێ دوایە بۆچی هەمیشە دەوڵەتی داگیرکەری تورک بەم جۆرە مامەڵە لەگەڵ پرسی ئیمرالی دەکات پێ دوانیە تاکە هێز و کە دەفگەری ئازادی کوردستان و ڕێبەرەکەیەتی کە دژی ئەو سیاسەتە سەرمایەداری کە تورکیشی تێدا بێگومان بەرخۆدانە پێ دوانیە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی دەیانەوێت بەم بێدەنگیە لە بەرامبەر ئەم لەشکرکێشیانە لە بەرامبەر ئەم هەژمونخوازی تورکیا بیانەوێت ئیرادەی هەم تەفگەری ئازادی و هەم ڕێبەراپۆ بشکێنن لە بەرامبەر ئەو بەرخۆدانەی کە دژ بە سیستەمی سەرمایەداری دەیکەن نا ev şer û dagirkeriya Kurdistan ew qas mezin dibe an jî dîne rewşeke zor ku em dibînin encamê berxwedana rêbera poya ku grava İmralî de niha siyaseta grava İmralî çiqas tundir be rewşa Kurdistan û siyaset şerê ser Kurdistan tê meşandinê ew qas ev niha siyaseta ku rû dide jî girêdayî ye mirov vê wisa bigire dest wisa binirxiye ez bawerim hîn baştir û tendurustir em ê bigihîjin encama niha li İmralî yani bêguman şerekî êdî sistem dimeşe yani sistemeke modernîta demokratîk heye yekî serkêşiya wê dike û felsefe wê diyar kirî heye yek jî hêzên modernîstiya kapitalîst ev navbera wan din niha şerek tê meşanê encamê wê jî li Kurdistan û taybetî rojata navîn rû dide niha êdî 25 sal şunda dilgirtina rêbera po êdî têkçûnek bar ne pêkan jî nêdî piştî vî salî yani îro mirov dîrokê da ji binêre dîrokê de têkoşîn û berxwedanê nûsa têkçûnek jiyan nekirine rixmî wî mezin bûne berfireh bûne û siyaseta xwe jî pêş de birine û dünya jî xistine bin yani cîhan jî xistine bin bandora van siyasetan van felsefe van îdeolojiya înha rêbera po serkeşiya wê dike li cîhanê binêrin îro berxwedana rêbera po mînak binêrin li cîhanê jî deng veda li cîhanê her qadê welatên Awropa bigire hetî Asyayê deng vedide û em teyîsandinê wî jî yek dibînin mînak mesela îro niha di şêst neh kesên ku xelata Nobelê girtine li hem CPT ra peyam şandin hem netewên yekbirtir şandin hem jî mehkemên yê navdewletî ra şandin kêlaka wê jî komara devleta Türk ra şandin yani serokkomar yê faşîst Şef Erdogan ra şandin yani ev encama vê berxwedanî îro ku tekoşîna azadiya Kurdistan sa dengek daye mezin biye ev bêguman berxwedana rêbera po sekna rêbera po siyaseta ku İmraîlî tê durustkirinê bêguman eger İmraîlî ku siyaseta ku nate durustkirinê belkî niha Kurdistan ev qas tiştekî tekoşînekî ew bandorger jî tune yani ev jî heye li ber wê jî niha dijmin jî an dijminên gelê Kurd vê dibîne her rewşa İmraîlî girantir dike dizane ku serkeşî an jî derketina fikir felsefe siyaset hêz
اراده وین لوی دریه دخوازه هل ما ویدا هیاسا ویداری بچکینه ویداری بخنقینه و صاب بکه انجامی ذاتا رادارین دولت ترک ذاتا ویج دبیجن بخوش ویدارین یک جوی یعنی ودید برای وقت ویج بخوش شوپاندیه هسرو که کجا که حال بسیار وزاجی خود دیار کرد دولت ترک هن سر هم قنالان را هن طلب هن خواسته تبگر آزادی کردستان کرده بلی بلکی اف وقت کجا که نهاد بندیار کردن چنینه لبلی دیاره که دولت ترک ایدی وی شری دم دریج نکاره بمشینه دخوازه هین شانتاجان امری وی شری امری وی پلانی درشتر بکه و سر بکره اما جای کسا دیار بکه لبلی هم سکرا ایمرالی هم برخودان که ایمرالی ریبرا پیشنگی و ریبرا پولتی مشاندن هم جین حال قادان تایبت باشوری کردستان بده همو دورین کردستان دن که تکوشنتی مشاندن دیار دکه که پلانین باش راج هاتنش کن هستنی اگر او نبیا ایرو دولت ندکد وی حالی و طلب و خواسته که خود تبگر آزادی کردستان بی آقای ندشان شد اگر دو پرسیارم بکم بگومان بو گیاندنی ام شروفانه خود او حقیقتی لچوارچوی او پلانجوریانه هیو رنگ وقت پیز نگیشت بی با گل با هاولاتیان اوی که ارکی لسر شانه لب چوارچوی دا بگومان میدیای بتایبت میدیای آزاد تا ڕادەیەکی بەرچاو ئەم بابەتانە ئەخێنە بەرچاو بەڵام بەشێکی زۆری میدیاکانی دیکە لە باشوور و ئەو میدیانە کە خۆیان بە دۆستی کورد دەزانن وەک پێویست ئەم زانیاری و حقیقەتانە ناخەنە ڕوو و زۆر کاتیژە کەونە چوارچێوەی بەرژەوەندیکردن بە داگیرکەرە کەواتە وەکو ڕۆژنامەنووسێک ئەمێ دوایم پێیامە بزانم پێویستە میدیاکان بە تایبەت میدیای ئازاد چۆن بەرە بە کار و خەباتی خۆی با بۆ گەیاندنی زیاتری حقیقەتەکانی ئەم پلانگەڕیانە بە گەل و ئێمە ژۆک و ڕۆژنامەنووسان چ ئەرکێکێتە سەر شانمان کە بەرخۆدان بکەین دژی ئەو داگیرکاریە. نایزێ سەربەت بەریە چیکی داگر بکەن تەسبیتەی کوانە دەبێژە ئەگەر سەر مێدیای شەڕی تایبەت خۆ سەرکەفتی بدە خۆیانکردن ئانجی بدی پەرژاندن تو شەر دەژی سەرکەتی دەخۆ پەرژاندیە ئەv تەسبیتێکە ڕاستیە کەنێکی دینەوەڵێت ئەگەر ئەم لە نەها چارچوبە کوردستان لا بنێرە ڕاستە نەها شەڕێکی پر گران هەیە هەرکەس ژ نکاره ویشاری دا بەرخۆ بدە هەرکەس نکاره سیاسەتێکی هەمبەر ویشاری دروست بکە و وڵاتپەرزیە کوردستان بکە ئەم ژ سیاسەتێک فکرێکی و فەلسەفەیەکی مەزن بەرفرە ئاسۆیەکی مەزن دخوازە ڕۆژنامەمانی ژوسانە نەها ئەم پێناسەیان بکەن پێناسە گەرەمە بنێ وێژ داگرتی بن ڕۆژنامەتیەک چییە هەمبەری داگرکردنەوە نەتەنێ جواک آن ملەتێک عیدی خۆ دەرباژی یعنی دوان چاوا دبینی اگر روزنامه‌نویسی چیه روزنامه‌نویسی چا برای چا فکر کی چاوا اینا کردستان اوقاز داگیرکاری دبه اوقاز رواندن دبه اوقاز کشتن چه به قتلام چه به گوند دیوالام فکرن هرم تین چول کردنی پکی چاوا دبه طبیعت مدیا باشه کردستان هنبری وانا بیدنگ ببینه چاوا خورد به روزنامه سبتری اف شرا خلاص به اف دوها اف کاتا خلاص به یه چاوا وارن چاوین گل بنیرن یه چاوا بجم روزنامه وانه دیرو که خدا یه چاوا وی بدنی زح کردنی منو براسیج مراقب مثلا از بود تککاز مراقب کرد سبتری کردستان دبکو روزن گراند در باسته دبکو کاتم پر زحمت داشت در باسته به لیبلی یه برخودان خود تکوشین خوب روزنش در باست بکه اگه اف روزن خلاص بود داوی بود پشتی یه چاوا گل بیشنم روزنامه یه چاوا خوب بدن قبول کردنی و کساد وقت روزنامه بیشتر بوده آوری اتکاساج بان نامینه ولی جبویجی اگر کنها روزنامه‌نویسی آنجی درک روزنامه‌نویسی هبه مرو پیشی وکی اخلاقی اجتماعی ولات پاریزی ببینه کو ev dagirkeri, hemeri bir dagirkeri berek bir dava kırni. Na devlet Türkçe yeken Almanca ev ku na bir eraklı başvuru Kurdistan hamu hez hemeri PKK ne hamu hez PKK terörist hasibin hamu hez nizam PKK reistine ka qadaxe kiri dibinin u hez PKK ne ma PKK tişe. Tişe kusatine PKK hemeri ev qas hez NATO'yu na da Kurdistan demeşine. Ev qas gazın kimyavi bak meheca gud mecburi ki başvuru Kurdistan ye kimyavi kod hatiye encama erişin kimyavi hatiye katil kırni he. İran ha ev be serkeşe devleta Kurd Türk berdavan dikelber. Peki çavadı be başvuru
و اخی باشو روزنامه‌نگاری روشنبیری باشوی کردستانی و ندیدی فاتی دینی پرسه که پرگرینگه اگر امی رو خوب بکن امی راستیش در خنوله جبرویجی اگر که بخوازن راستی بدن گل برای که راستی بدن گل گرم هنگی وان آلیا ببین اگر آلی تمام بن از باورم یعنی دالی اجتماعی دا کرد و کردستان روزنامه یا کردستانی کردجی یا آزادی پرسه که مخابنی رو تنی یک راستی که مدینه زمان داگرکری تشیر که خطا ایخانتکار تشیر که خطا داگرکری دینه زمان کردستان دا چه دخواه مدی آزاده راگاندن آزاده چاپمنی آزاده که که پرگرینگ دیدن نه تنیجی لباجران لچای کردستانی آزاد بگره حتی گنده که کردستانی هر بچوک سرکشی وی کاری کنه از کارمان بشه. بالا روزنامه نوزده کنار رد دوباره سواز با آمده بود. زور سپاس باش. بالا برازان زور سواز بایشتا کوی سبی سر مابون تا پرسه کی دیگه اسوده بود.